Kanti Busi. Hoza lapha. Sekuyini futhi ngajeska nawe. Ufuna ukutshela enye indaba. Hlala phansi lapha ngikutshela. Hayi, ufuna ukungitshela ngathi kunzima kwelika. Phela ngazipheli. Kunzima kwelika Robert. Kuhamba njani ku Robert? Akungixoxele. Uyazi usakhumbula lapha na kule pharmacy yacaca Busi. I remember. Yacaca lapha eMalaysia. Zazi zinengi but kule yacacayo nje ngibetha eMalaysia. eMalaysia pharmacy na. Yacacayo impela ngiyikhumbula. Kuthiwa oroba bakatha abantu. Ungitshela Eluveve. oroba yamapolisa. Oroba labana bako right oroba ngikutshela. Bakatha abantu eluveve sakathwe eluveve. Ungitshela ngendaba kaElo kuze nesiyelo kuze endegela la. Manje oroba ilabo baswela izinto. Sebesishaya lapha besikata lapha elo kuze neluveve station. Besikata lapha besikata. Siseline ngapha umunye ubhuti la ngoba ugwala. Ebesithi mapolisa. Mina limbona ngikona la. Awusithi mapolisa please. Ngicela mina njengamlinga ngichayi mina ufuna ukuzikhulumela iqiniso. Wathini? Wabesithi mina indege nyazi ukuyanga. Awusithi pharmacy yazi. Awusathi mina njengami please dingakafiki kimi please Saren. Mina ngicela lingangichayi ngoba pharmacy yazi ukuthi nga. Kodwa yazi pharmacy ukuthi nga kodwa kodwa alright ingaphi pharmacy wasta sabeni yetshengisa lapha. Sebemthatha lapha amapolisa behamba la mfana la. Ukuthi ebatshengisa ukuthi bemtshengisa ipharmacy ninga. Sefika lapha na wonke umkhulu. Eluveve baba. Ukuthatha la khona manje ingayipharmacy yakho. Singangibe khona. Kodwa awuyibeke lapha. Kodwa ngangibeke lapha mpolisi pharmacy na. Kodwa wayithatha nga. Awusithi ngayithatha phezulu. Wayithatha phezulu. Wayithatha lobani udala ngayithatha ngedwa. Wedwa awusithi hayi ngayithatha lo mngane wakho. Wajinga. Umngane wakho wawungithi ukuthi thatha ipharmacy ubise phambi. Awusithi kodwa umngane wakho manje ngaba sithi hayi mngane wami uthe mina ngingamkhulumi but umngane wami ngasibili. Mina amapolisa sibili ngiyacela ukuthi lingangichayi sibili because zikhona izinto engazenzayo eziningi but kumele nisayinelane phansi ukuthi asingeli ngichayi. Ngoba nasokuningi nokwenzayo Nje mama mfumanga kanye Bible so if I like God is a fool. Ngoba na kunokwenzayo. Awusithi mapolisa mina ezongezi ngasuzi ngichayi. Kodwa manje pharmacy njengoba ingekho lapha othi khona ucheck wayichiya khona. Ingama nje pharmacy. Awusithi ngisusile kuseni. Othi ngisusile kuseni. Akuyisuse wayisanga. Kodwa mhlawumbe ngayigcinisa ephumula. Ubuye umpolisa manje isagent wasesithi manje isikhathi sonke lapha epharmacy leyidingwa. Isikhathi sonke ipharmacy leyidinga ilizwe lonke lapha umhlaba wonke bedinga ipharmacy. Wona wangakhuluma ukuthi ipharmacy yazi ukuthi nga. Asithi hayi mina ngamfuna uyisebenzisa. Wasithi mina ngamfuna uyisebenzisa ipharmacy. Wafuna ukuyisebenzisa. Uthi ngamfuna ukuyisebenzisa nje. Uthi ngeke ngisebenzise nje lami njengoba ngazwa ngigadi Kodwa okay. So what am amapolisa noma isayinsa le phansi bithi ufuna ukuthi isayina la mphansi ukuthi asizele ngichaye ngalitshela izinto. Kodwa kuyinowunye wakwenzayo. Amapolisa limbona ngikona lapha mina. Iskepe yime ngasidathayo. Iskepe. Kodwa iskepe mina yime ngasidathayo umpolisa. Ngabe ngisifihle manzi.
Wathi isikephe esipho ngathi lesana esikhulu esenesagcwele abantu abaningi. Ese-Titanic. Kodwa isikephe wasithatha wena. Wathi ngasithatha isikephe ngabe ngisipihla. Singapha ngathi sikhona ngale mguso.